Poštovani gledalci, dobrodošli u prvu epizodu serijala o predsokratovskim filozofima. Moje ime je Boban Ćulajević. Vi gledate filozofski YouTube kanal Sve je jedno. Za početak, treba znati da prve grčke filozofe nazivamo predsokratovcima, jer su živjeli pre Sokrata, kao i kosmolozima, filozofima prirode, fizičarima, jer su se bavili kosmološkim pitanjima. Šta je to svet? Da li je svet konačan ili beskonačan? Ako je konačan, iz čega je nastao? Iz čega se svet sastoji? Da li je on jedno ili se sastoji iz mnoštva različitih supstancija? Da li je on uređen sistem ili spontani haos? Da li je kosmos kao celina živ sistem? Treba reći da Grci ipak nisu prvi filozofi kao što nam se to predstavlja, već da su naslednici starijih civilizacija. Na prvom mestu Indije i Egipta, a potom i bliskoistočnih. Predsokratovski filozofi su živjeli na istočnim obalama Egejskog mora, u oblasti Ionije, na seobinama Milet, Kolofon, Klazomena, Efes, Helikarnas, ostrvima Samos, Kos, Rodos, južnoj Italiji, Trakiji. Filozofija, kao što ćemo vidjeti, dolazi u Atinu tek 2 veka kasnije, sa filozofom Anaksagorom iz Klazomene. Tada počinje i drugi period grčke filozofije, antropološki period, kom pripadaju i najpoznatiji filozofi Sokrat, Platon, Aristotel. Za početak, razmislite o sljedećem pitanju. Kada bi život bio film i kada biste ga premotavali unazad, do čega biste došli? Kakav je početak? Da li biste vidjeli da se postepeno sve različite pojave i svakodnevice polako stapaju jedne u druge, sve dok i na samom početku ne postanu jedna jedina tačka? Ovakva razmišljanja daju čuvenu ideju evolucije, odnosno ideju kretanja prirode, postepenu diferencijaciju jednog na mnoštvo. Ta ideja je osnovna ideja današnje biološke nauke, kao i kosmologije, to jest fizike. Znate za ideju da je sve počelo tačkom singulariteta, velikim praskom, pre 14 milijardi godina? Pomislite i na jedan jednostavniji primjer. Zamislite ljude u Beogradu koji pričaju jedan dijalekat srpskog jezika. Zatim, zamislite da se ti ljudi podele na 5 grupa, od kojih jedna ostane u Beogradu, a ostali nasele Vojvodinu, Makedoniju, Hercegovinu, Dalmaciju. Kada bi prošlo 500 ili 1000 godina, da li bi ti ljudi iz tih grupa govorili istim dijalektom? Da li bi proizvodili isti zvuk ili ne bi? Kao na primjeru biologije, lako je zamislivo, na primjeru jezika, da se nešto što je jedno sa prolaskom vremena nužno diferencira u mnoštvo, je li tako? Vreme i prostor kao da služe za diferencijaciju jedinstva. Upravo to je i prva i najvažnija Talesova filozofska teza. Razlika koju vidimo zapravo je diferencirano jedinstvo. Jedno se preoblikovalo u mnoštvo različitih formi, ostajući i dalje jedno biće. To označava njegova teza jedinstvo u razlici. To jedno, ta univerzalna supstancija, arhe, prema Talesovom mišljenju jeste voda. Voda
Jedna stvar koja i u našem iskustvu može menjati svoju formu, to jest agregatna stanja, jeste sve. Zastanite ovde na sekundi, zaboravite naviku, te i dobro razmislite kako je to stvarno čudo da nešto što je tečno pri povećanju temperature postaje para, pri smanjenju čvrst led. Takođe, mogli bismo argumentovati i da je površinski na planeti Zemlji više vode nego kopna, kao i da bez vode ne može biti života. Voda je, kao što vidimo, Thalesu bila savršen simbol za misao koju želi da iskaže. Ovde nastaje sada sledeći, možda i najpoznatiji Thalesov filozofski problem, koji nas i dan danas poziva na pažljivo promišljanje. Pomislite, planina, biljke, životinje, ljudi, svi oni su nešto što je u našem iskustvu potpuno različito, ukoliko primenimo logiku evolucije, odnosno ideju da se jedno diversifikuje u mnoštvo, dolazimo do ideje da su oni nekada potekli od istog korena. Spomenimo ovde takođe u kratkim crtama i suštinsku razliku između naturalista i teista, kao i njihovu sličnost. Jedni i drugi će se složiti u logici da je mnoštvo nastalo od nečega što je jedno. Samo što će prvi reći da iz jednog proističe proces evolucije, prirodni proces uzročnosti koji vodi nastajanju i razvoju sveta kakvog vidimo, dok će teist, poričući evoluciju, reći da sva razlika nastaje instant, kao u kakvom snu ili filmu, momentalno, odvojeno i kompletno, bez procesa evolucije kao posrednika. Vratimo se sada temi. Pažljivo razmislite o sledećoj misli. Planine su mrtve, jer sva neorganska priroda ili ti sirovi sistemi udruživanja materije jesu pasivne mrtve strukture, dok je organska priroda nešto što mi smatramo živim. Pitanje koje se tu prirodno nameće je sledeće. Kako je to moguće? Zar koren nije jedan? Da li je koren mrtav te tako ostaje i mrtav u planini, nekako prividno oživljavajući u nama ili je on zapravo živ, pošto smo i mi živi, a planine se samo pričinjavaju potpuno mrtvim? Kasniji stoički filozofi će koristiti izraze aktivno i pasivno umesto živo i mrtvo. Takve termine stoici će preuzeti iz tradicije mišljenja koja je započeta sa Thalesom. Kako bismo o tome dobro promislili, razmislimo pošteno o svim mogućim opcijama svesti tela, duha i materije, te i onda u zaključku emisije razjasnimo Thalesovu poziciju. Treba znati da postoje samo 4 filozofske metafizičke pozicije o odnosu duha i materije, kao i da svako od nas, bio on toga svestan ili ne, veruje u jednu od njih. Hajmo sad da otkrijemo kakvu to metafiziku vi zastupate. Šta pretpostavljate? Pod 1. Materijalizam. Materijalizam kaže da je koren svega materija, odnosno skup mrtvih čestica u vremenu i prostoru. Udruživanjem tih čestica obrazuje se svest samo kao jedna funkcija materijalnog sistema. Svest je dakle epifenomen moždanih aktivnosti. Pod 2. Dualizam. Klasično religiozno gledište kaže da u korenu postoji dualizam supstancija.
Jedna je duhovna, a druga je materijalna. Te dve supstancije se nekako povezuju i interaguju, čineći tako žive sisteme. Pod 3. Hilozoizam. Hilozoizam kaže da materija postoji u osnovi, baš kao i svest, tako da svaki atom posjeduje minimalnu količinu svesti. Sva materija je živa i život je urođena osobina sve materije. Posljednje gledište pod 4. Idealizam. On tvrdi da samo svest postoji, a da je materija skup informacija unutar jedne univerzalne svesti, čije smo, verovali ili ne, mi pojedinačne disocijacije. Zastanite ovde. Istinski razmislite. Da li ste vi telo koje sada proizvodi vašu svest? Ili ste duša koja se nalazi u telu? Da li se svi svesni atomi vašeg tela združuju i kombinuju, osnivajući tako i kompleksnu svesnost vas same? Ili ste vi zapravo svest u kojoj se sada pojavljuje vaše telo i sav ovaj svet? Budimo otvorenog uma te i pitajmo, ima li petog odnosa? Razmislite o tome. Otkud vaša svest? Šta je to vaše telo? Neverovatno je to koliko čudo postaje ovo postojanje samo kada postavite prava pitanja. Thalesova filozofska pozicija je pod 3. Hilozoizam. Hile, materija i zoa život. Teorija o živoj materiji. Teorija poznata i pod drugim nazivom panpsihizam. Pan sve, psiha duša, sve je umno ili sve je živo. Thales kaže: mi smo živi jer koren je živ. Planine su pasivne jer su najprimitivniji sistem svesne materije. Savremeno rečeno, atomi su se udružili u molekule, a molekuli u minerale. To je stadij gdje je program planina stao, te i otuda takva pasivnost. Sad, zamislite, šta ako jedan deo tih molekula ode drugim putem, te i nastavi smisleno da se udružuje, obrazujući tako sve kompleksnije odnose? Time bi se postiglo usložnjavanje osnovnih jedinica svesnih atoma. Nastale bi biljke, svest nivoa 20. Ukoliko taj proces nastavi dalje, te ćelije bi se povezale u još kompleksnije sisteme, te i obrazovale forme svesne materije, životinje. Životinja na jednom višem nivou postaće i čovek. Prema toj slici, sva materija je živa, ali se nalazi u različitim stepenima živosti. To je Thalesov konačni odgovor. Sve je prepuno bogova. Ukoliko vas interesuje tema panpsihizma, istražite prve grčke filozofe, Thalesa, Anaksimena, Heraklita, Anaksagoru, stoike kao i modernije mislioce, Bruna, Leibnica, Diderota, Fechnera, Haeckela, Goethea, Spencera, Bergsona, kao i savremena imena poput David Chalmersa i Philippa Goffa, Christopha Kocha, Ruperta Sheldrake'a. Prokomentarisat ću ovdje o 4 teorije svesti, našem najvažnijem egzistencijalnom pitanju, kako bih vas dodatno informisao o tim promišljanjima. Dualizam je najčuvenija i najzastupljenija pozicija, koja je zapravo najdalja od istine. Stvarnost je izgrađena od jedne jedine suštine. Dualnost može biti samo pojava, privid razlike subjekta i objekta. Baš kao što i čuveni sufista Rumi kaže, naš pravi dom veličanstva leži izvan dualnosti. Ili Ibn Sabain, a
Atribut višestrukosti sadržan je u suštini jedinstva. Ipak, francuski filozof René Descartes argumentovao je da duhovna supstancija ne može biti zasnovana na materijalnoj, kao ni materijalna na mislećoj, te je tako i ostao najpoznatiji po svom dualizmu supstancija, spekulisajući da se one nekako spajaju preko pinealne žlezde, što otvara i najzanimljiviju temu psihodeličnih supstancija i mističnih uvida. Manje je poznata informacija da je Descartova metafizička pozicija oborena već za vreme njegovog života, i to od strane jedne princeze. Princeza Elizabet od Bohemije u svojim prepiskama sa Descartom upitala ga je kako to da duhovna supstancija može uticati na materijalnu i obrnuto, kada su one sasvim različitih kvaliteta, kada se nalaze u različitim carstvima. Kako to duh koji nije u prostoru može pomerati ruke koje zauzimaju prostor? Pričat ćemo o ovim pitanjima u budućim emisijama. Sada vas prepuštam najgenijalnijem savremenom filozofu, doktoru Bernardu Kastrupu, da u kratkim crtama prokomentariše materializam, panpsihizam i idealizam. Of the three main metaphysical theories of nature today, materialism, panpsychism, and idealism, each one of them faces a canonical problem. So for materialism, you face the hard problem of consciousness, which means that there is nothing about material parameters or arrangements in terms of which we could explain experience. So that's an insoluble problem, it turns out. People have been trying to solve it for decades, and we've concluded now that not only we haven't solved it, it is unsolvable in principle. And then you have constitutive panpsychism, which says, well, there is matter, and matter has charge, matter has mass, but matter also has consciousness. So elementary subatomic particles are conscious fundamentally. You don't need to explain that further, they just are. You grant another miracle to nature. And our conscious inner lives are just the combination of the subjective perspectives of all the bazillions of elementary subatomic particles constituting our brain. Their subjectivities somehow combine. Now, this faces the combination problem, which basically means that there is no coherent account for how minds, fundamentally separate minds, could combine to form higher level minds. And it is also it also contradicts physics because it assumes elementary subatomic particles to be like little balls with spatial boundaries, and that's not what particles are in quantum field theory. The name particle is just a historical inheritance and at best a metaphor. Particles are just oscillations in a spatially unbound field, like ripples in the lake. Okay. What we call a particle is just a ripple. There's nothing to the ripple but the lake. So there's nothing to a particle but the underlying quantum field. And panpsychism contradicts this. So that doesn't fly either. So we are left with the third, which is analytic idealism. And analytic idealism would say there is no combination because there is only one mind. Just like the quantum fields are spatially unbound, analytic idealism would say the field of subjectivity underlying nature is spatially unbound. And if it's unbound, then there is only one. But then the problem you have is if you and I are segments of that one mind, how come I can't read your thoughts? How come I don't know what's happening in the galaxy of Andromeda? Not even in China, let alone the galaxy of Andromeda. And that's the decomposition problem. But lo and behold, for this one, there is an empirical solution, very obvious and staring us in the face, which is we know that people can undergo dissociation and their seemingly unitary mind seemingly fragments itself into multiple disjoint centers of awareness, of experience. And we've known this for 200 years, but since the turn of the century, we know that this is for real. People are not lying about this because we can put these people in a functional brain scanner and see that dissociative processes look like something unique. They can be differentiated from other neural processes.